Murito wa grade 6 wa CUKURU ya primary ya Ikuu county ya THARAKA-NITHI nethirite ikirita moyo ugoroboero kuma CUKURU kuririkana murito arethirite agĩkĩoira kwa etena MUCIARI nyuma ya kũgĩa thĩna CUKURU na nyina woro aigwĩta CUKURU kona mwarimu ari ucoka kĩogoru nĩndĩ atirima mwana na ichũrĩtie rwitone rwa nyumba. Mwanonu aina case na mwalimu Friday atwika akwingwa Monday na akwingwa Monday atasiria mbithira ru igoro mbukirite ndhiete mugundani nerwa mwana aratindire mucie ndona tiwega ngithie ntimenyete ni ndio ratumite atinda mucie na nguthie nirio mwalimu arambirire kuri untu mambatire twana no akaturaririe case wega niyo namenya mauntu ni mathirira wa bau ngiceke bwai ndethira nyomba ri mbinge wa bumbingaga ndarugura nyomba thiete na wiguru na utucuragia nguo ga corridor ni nethira nabo ecuritie na atumite stu no akanoborire mwana nkiuga gambu ngitaga neighbor atukina kuwa mwana twamubira mbukoni atukumubira mbukoni akaturerirwe mwana ni arikanie na kuthi mageire ukatugutane anga makambata makamamira ni maria bure sana ni alimo nuntu ni mambere sire mambira Friday ni maburirwe ni nditisha acio kambira oni Monday ni maburirwe maita mairi maburwa ni alimo mathatu na macio kamaburwa ni deputy maburira mama bithitie gwake staburu munthi ciana ino tikaimenyeretie kubura mucie ni tuiboburaga banini ndigutuka makubura ni nditisha macio kamaburwa ni deputy macio kamaburwa ni alimo mathatu mbare ni arina na kuri ciana ino kantu baba thirikari ni batie cirie cukuria kubwe kuthino to cukuria ku ciana ana kuri mama kubura makaumiswa na kwina ngore wana iba aburirwe kinya tumulwa kiala nalo ababa no yo anate cukuru ni mayukaia mauntu na urito muno ntu cases imwe ituma mabura ciana ndire ari unkimenya wana ndina bitterness muno nuntu onani mwana okwa grade 6 anabura mwanka na mubira bitari mbukoni ana P3 nyomba by the way ni vile yo case likanyangiwa nuntu endi teacher na regete accident yo areku the late teacher mwana wa borirwe mwana ezirari murwaru sana na ruthanjiro kurukirete ari thona uthiu imbete muno ndamubira mbukoni athie daktari ambira kwanza mwana ambe andikirwe P3 iko primary mwana na fee yongwa ni tuma mwana athia burwe riu kari watire mwana no ari afi mwana tware afi riu the mwana onoera mwana thi cukuru ni nkureta mbeca mwana ate witikira riu ankaburwa mwana na kwenjo kungo tujue tunini mwana akuthia burwe aburwe riu ethira na ethira muciari ateba kube mwana atecoka cukuru nuntu no ukira kuburwa ni maregeria issue ya kudiscipline ciana muthemba yu nuntu ngitukia mbe kwina tumontu tumwana mwana atebati akikuburirwa ni matwike aciari mandiscipline ciana ta aciari